той кийимге чагып жаткан болсо бир кол чыгып койбойсуздарбы, той уланталы. Дагы бир рет кутмандык кушуга керемет кечиңиздер менен ардактуу аталар, апалар, алыс жакындан келген кадырлуу меймандар, тоюбуздун экинчи бөлүгүн ачык деп жарыялап койгонуңуздар. Рахмат. Bir жамаатка каалоо тилек микрофонду карабыз, андан соң конкурска кезек беребиз, андан соң bir жамаатка кезек беребиз, андан соң экинчи сый табактар таркатылат, андан соң ырчыларга кезек беребиз, андан соң кайрадан тоюбуздун экинчи бейандырагын баштайбыз. Сыртта жүргөн меймандарды ичкерге чакырып, орундуктарды толтуруп бериңиздер сурабыз. Эми меймандар, бүгүнкү тоюбуздун эң аксакалы болгон мен каалоо тилекке Jamila apamız başlagan жамаатты каалоо тилекке чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Каалоо тилек, келиңиз. Jamila апа, меймандар кол чагып койбойсуздарбы? Акылман карыя агып жаткан дарыя деп айтылат меймандар. Бүгүнкү тоюбуздун эң аксакал чоң элебиз. Келиңиз. Каалоо тилек, Jamila апабызга кайгарабыз. Мен көп тойлордо байка билем Jamila апабызды. Jamila апага микрофон бергенден кийин мен эшиккече бир 5-10 мүнөт сейилдеп келишим керек да. Келиңиz. Sizlarga rahmat. Eskертүүңүзгө эске алабыз. Арыбаңыздар, кутмандуу кечиңиздер менен ушул бүгүнкү Динаранын тоюна чогулган калайык калк, урматтуу коноктор, агалар бардыгы билбейм, баарыңар өзү дагы айтты, Рыспек, эң улуусу эле сиз экенсиз деп. Мен эң эле жашымын деп эле ойлоп аттым эле. Ушундай сиздердин бардыгыңыздардын менен ушул жакшы тойдо жолугуп атканга кубанычтамын. Динара, ошо сен биздин бир туугандардай эле болуп калдың. Көп жакшы убакыттарды сен менен өткөрдүк. Сен бир туугандарың деле бизчелик сени менен көрүшпөсө керек. Ушундай биздин тууган болуп, бир тууган болуп жүрүп, сен ушундай жакшылыктарыңды ушул ак өргөлүү болгонуңа биз өтө кубандык. Ошо ала элек деле кубанып аттык эле, алгандайын дагы кубанычыбыз дагы ушундай көбөйүп атат. Ак өргөм ак жолтой болсун. Ушул Москвада үй алат деген ал эң чоң иш. Тим более өзүң аракетиң менен, пешине териң менен сени кандай иштегениңди ишке узатып, кайра иштен келгенде тосуп канча жолу көрдүк. Ошонун баарына биздин үй бүлө күбө. Ошо сенин мээнетиң кайтып, бала чакаңдын ушул ырыскысы ак жолтой үйлүү болуп турсун. Ошого биз өтө кубанабыз. Ата энең, бир туугандарың кандай сүйүнсө, биз ошолордон кем эмес, кээ бир жеринде артык болсо артыкка да сүйүндүк. Ошо үйүң бут болсун дагы, өзүң дагы аман эсен бол. Ошо дайыма биздин бир туугандыгыбыз калат деп эле ойлойм. Сен ушу кандай жакшылыктарың болсо, өзүң бала чакаң жакшылыктары болсо, тойлору болсо, биз ошонун баарына сүйүнүү менен, кубануу менен ушундай чын дилибизден чуркап барабыз. Кудайым буйрса, ошондой жакшылыктар болсун үйүңдө. Сен ошо бизге бир туугандай эле болуп калдың да, кайталап айтам. Ошо биздин бир туугандык сезимибиз менен сени өтө жакшы көрөбүз. Ошо ак жолтой болсун үйүң. Мен башка дагы бир жерлерде барып келип, мен дагы тиякта ак жолугум бар эле, аны унутуп калыптырмын, азыр эстеп атпаймынбы. Мен эмне берем деп, анан конверттен башка депчи. Ошого сени аябай сүйүнчүңө дагы сүйүнч кошула берсин. Бул үй биринчи болсо Москвадагы акыркы болбосун, андан дагы чоңойтсун иши кылып, сен бардык жакшылыктарыңды ата энең кандай тилесе ошондой тилекти мен да тилейм. Касымдан да салам, касымда куттуктап кой деген, касымдагы мен ойлогондой ойлойм.
ошондой кызык болду Рахмат. Наконец. Сүйлөп болдук апабыздын. Тамаша, бар болуңуз. Эми апаке, бул тарапка туруп берсеңиз суранабыз. Себеп дегенде сиздер үчүн ардактуу меймандар экинчи сый тамак кордак таркатылат. Мүмкүн болсо кол чаап койсоңуздар жарышат. Меймандар кордак таркатабыз телечилер. Маэстро. Андан соң кала тилекти улантабыз. Restoranın kukunyası tarafından dayarlangan Dinara çevresinden sizler için ikinci sый tamağı Kordak. Rahmat. Kalı dilekte Mulat'tala öbürü kalı. Kutuktayız, үйүңөн толтойбой болсун, жакшылыктар болсун, тойлор болсун, балдарыңдын убайы барып, чөйрөлүү болуп, атайгандай үчөө болуп, бүт сени аябай жакшы көрөбүз, өзүбүздүн сиңдибиздей. Ошо, жакшылыктар болсун. Sizlerge de konuklar, sizlerge den soğuk, үй-бүлөңүздөргө бакыт, тынчтык болсун. Rahmat. Kalı dilek. Ең сонун. Сүйлөй турган жыйынтыктайлыбы? Тилектеш бололу. Öbürü келиңиз. Динара ауырлық болсын. Денсаулықтау, ешкімдер болсын. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu жүрөктө арман калып кетпейби? Рахмат. Динара апа, Динара айымды куттуктаңыздар. Рахмат. Кел. Assalamu alaikum, hurmatli serdoshlar, qonaqlar. Rahmat ağa, siz tamak жеп атасызбы? Тамактаныңыз, улантабыз, келиңиз. Досым, бүгүн болсун. Мен абдан кубанычтамын. Кубанычыма тең болушум досум. Ушул үй, ак жолдо үйлөргөн болсун. Москвадагы жамаатында биринчи үйүм болсун. Бактысы болбосун. Rahmat. Rahmat. Эми барыбыз тилектеш бололу. Рахмат. Калуу тилек кабыл болсун. Динара айымды куттуктаңыздар. Каалоочулар сүрөткө түшсөңүздөр болот. Каалоочулар орун алсаңыздар болот. Тойлор тойго улансын. Рахмат. Ардактуу меймандар, мен белесени баса белгилеп айта кетейин. Чындыгында ар бир той өзгөчө болот. Меймандар, бүгүнкү тоюбуздун өзгөчөлүгү, бүгүнкү тоюбузда 30дан өткөн жалаң улуу муундагы инсандар олтурасыздар. Ошол себептен мен жаштык кылып, кара сөз менен айтканда көбүрөөк дөйдүрүп сүйлөбөйүн. Ошол себептен ар бир нерсе орду менен болсун деп чечтик, меймандар. Ал эми алдыңыздарга экинчи сый тамак тартылды. Ошол себептен мен көбүрөөк сүйлөй бербей, сиздер үчүн бир 5 минутта тыныгуу жарыялап берейин. Бири-бириңиздер менен баарлашканча тамактансаңыздар, андан соң бир конкурс өткөрөбүз. Андан соң экинчи аматка калуу тилек микрофон ыйгырабыз. Андан соң ырчылар менен биргеликте барыңыздарды экинчи бейатырга чакырабыз. Барыңыздарды тамагыңыздар таттуу болсун. Барыңыздарга көңүлдүү кеч, жагымдуу маанай кылабыз. Сиздерди жагымдуу жай чыгармалар коштойт. Тойдун көркө конкурста деп коет меймандар. Конкурс баштайлы. Анан бир нерсени баса белгилеп айта кетейин, меймандар. Бүгүнкү тойдун эң негизги максаты Динара айым, Динарачы ар бир меймандан, ар бирибизден, ар бириңиздерден ак бада тилеп чакырган меймандар. Бүгүнкү тоюбуздун эң негизгиси
ак бата деп аталат меймандар. Ошол себептен дасторконго Динара айымдын үй бүлөсүнө бата болгонго чейин мүмкүн болсо кетпей туруп берсеңиздер жакшы болот. Себеп дегенде бата кылып кетпесек, бул кыргызчылыкка дагы, мусулманчылыкка дагы туура келбей калышы мүмкүн дейт меймандар. Тоюбуздун эң негизги максаты бата деп аталат экен. Эми конкурс баштайбыз меймандар. Эң мыкты бийлейм деген айымдардан, мырзалардан болсо чыксын. Белектерди ыйгарайын, той элеринин атынан, Динара айымдын курбуларынын атынан. Динара эже курбу кайсы жерде отурасыздар? Бир кол чыгып коюңуздарчы. Ага, сиз чыгың мына устулдан. Мына жеңем менен чыгың, жеңем менен. Жок, сиз. Жеңем, сиз чыгың. Дагы барбы? Çıkmayız bilecek. Ömür muzikanı stop kılıp en çok belekti berip koyucu olsun Suranıç. En çok belekti bergen, en mıhtı bilegenge, en çoğun dedim, en mıhtı bilegenge buna belekti berip ayavay oğur eken meymanları. İçi tolgon tarelka, nabor. Mıhtı bileği turganlar çıksın buna, oğul taraftan, sol taraftan. Ula. Nasıl olun? Kim çıkar? Bolu, çok siz bilesiniz mi buna? Arasında kim jakşı bileyim? Ay beri. Çıktı. 1, 2, 3. Boldu, stop. Emi jigitlerden çakırapla. Buyurun, sizge bola verin. Kızın ortasına Frankçe. Ağa, buna şariatga tuura kelbeyt, buna jigitler tarafga tursanız kızlar. Şoğa jol ketdi hocam. Stop, tamamlaşa endi. Emi, mınday kılabız. Oyundun şartı menen түшүндүрөйүn. Азыр айымдарга каршы мырзалар бийлейт, мырзаларга каршы айымдар бийлейт. Oyundun акырында 3 ayım жеңет же 3 мырза жеңет. Белектин эң чоңун айымдар сиздер утсаңыз мына 3 ayım экен, сиз да эже окшойт деп көрүп атпайбы? Астагфирулла. 4 ayım турабы деп коем, добаган, астагфирулла. Мына азыр түшүндүрө кетейин. 3 ayım жеңген болсо, акчалай сыйлык 3000 рубль. Ар бир айымга 1000 рубльден, же жигиттер жеңген болсо, ар бир жигитке 1000 рубль. Анан үчөөнүн арасынан, үчөөңүздөрдөн ким мыкты бийлеген болсо, эң чоң белекти ошол 1000 рубльге кошоп берем. Сиздердин араңыздардан, сиздер жеңсеңиздер 1000 рубльден бөлүп берем. Анан үчөөңүздөрдөн эң мыкты бийлегенге чоң белекти кошумча ыйгарам. Даярсыздарбы? Айымдардан баштайлыбы, мырзалардан баштайлыбы? Мен мына жерден жюри жалдап алалы эми. Мына апа келип бербейсизби? Мына төрт тараптагы эче уруксатпы сизге? Жюри болуп бербейсизби? Жюри. Жюрилерге да кол чаап коюң. Эже да чыгыш керек эле жанагы. Биге. Мына жерде олтурасыз эче. Мына жерде олтурасыз. Oyundun şartı menен түшүндүрөйүн эче эми. Азыр bir айым чыгып 30 секунд 40 секунд бийлейт, болду, ордуна турат. Андан кийин bir жигит 30 секунд 40 секунд бийлейт, ордуна турат. Жалгыздан бийлешет. Экөө бийлеп болгон соң айым жакшы билесе айымдарга, мырза жакшы билеген болсо мырзаларга упай карас. Сүйлөштүкпү? Мына. Жердештер мага жардам бергиле. Ким жакшы билесе көбүрөөк кол чаап бергиле. Жок, мындай кылсачы. Сиз өзүңүз байкап карап көрүңүз. Мынау ким биге чыккандай, айымдардан баштайлы мырзаларданбы? Айымдардан кыздын 40 жаш дейин деди. Кыздан 40 жаш улуу деди. Эркектен 50 жаш улуу деген экен. Ага, жүрүң, мына сизден баштайлы, ага. Мына кол чаап койбойсуздар, мына кабыздын көрмөндөр. Мына ким биге чыккан болсо, сиз каалаган чыгарманы коюп берет. Кандай эр коюп берейин? Орусча же кыргызча же өзбекче деп койсо болду, же зарубежный же клубняк деп койсо болду. Любой деди го мына кабыз. Мындай кыласыз. 40 секундтун ичинде мына жерден бийлеп, тегеренип, мындайынан кайра келип, мына жерде 30 секунд бийлеп койсо болду. Ага, конкурста кыздар байт. Кыздар ал дейт, жок, халтуршы экен бул. Баарысы мага 1, 2, ага өтүп кеттиң ага.
Бұл жаққа өтпен тоқчылықтың белгілері ағалар аусы. Рахмат, бар болыңыздар. Даярсың ба? Başladık. Liboyun koyuyorum. Bundan tansaval yerine adam koyuyorum. Şarjama tek şarjama ayaklarım çalsana Ruhumun bir büyük şarjılarım Şarjama şarjama ayaklarım Bol çavlar var mı? Ruhumun bir büyük şarjılarım Stop. Qanday biledi? Bo'ldi. O'rningizga tursangiz bo'ladi. Emi ayımlardan жүріңече. Mına asır bilegeni gördüңүздө. Мындай эле билеп койду. Ушундан жакшы билеш болду. Айымдарга 1 рупай кырылат. Мына ал жерге туруңуз. Мындайдан бийлеп тегерен билеш болду. Кандай кой берет? Орусча, кыргызча? Бола берет. Ушуну кой берейинби? Бола берет. Жалаң тонсоштер чакырып мында мен берчи. 1, 2, 3 katta. Ayımdar Bajashka. Baba. Bundan bilet, bundan. Stop. Qanday biyledi? Emi, opay. Qaysi tarafqa eche? Mirzalargacha ayımlarga? Ayımlarga shot 1-0. Shot 1-0. Jirim burada. Qanday yer qo'yib berayin? Jana Titanicni qo'yib bera turganday ele ko'rinadi qo'mina ko'zimga. Al, azırqini qo'yatgansiz, azırqini. Başladık. 1 2, 3 katta. Bajashka chigitlar, Bajashka. Stop. Bir bolsa 2-0 bola turganday bo'lib qoldi. Жүрүңечи. Мына азыр братан бийлеп атканда мына эче карап туруп ичинен деп койду. Даярсызбы? Кандай кой берейин эче? Бола берет. Баштадык. 1, 2, айымдар Бажашка 3 катта. Stop. Болду. Просто уақытты алып атасы болды. Эми, Упай, қайсы тарапқа? Жигиттерге шот 1-1. Шот 1-1. Радан, жүріңге. Азыр шот 1-1 болды. Мына жигиттер жеңбейді, сіз чечесіз азыр. Кепкандағы қосып жечесіз. Қандай қой бірейін аға? Ол өрі? Başladım. 1, 2, jigitler Bajashka 3 katta. Hoppa. Stop. Boldu ağa. Krasavчик ağa. Boldu. Arıqtap ketmek boldu. Stop. Жүрүңече. Shot 1-1 болған. Мынадан жақшы билесеңиз, айымдар жеңет. Құлағыңыз тұрсаңыз эче 1000 рубль. Орта отырыңыз. Қайсыны қойып берейін? Jimmy Boy дегендер барбы? Ошоны қойып берейин. Эже мындай костюмду чечип албайсыз, мындай айлантырып. Же туфулумда чечип берсеңиз болот мындай. Ama başladık. Ayımdar Bajashka. Şimdi. Güvenler var mı?
Жанагы жаңа чыккан кийимдерди кийип алып кыздар ойнасаңыздар подъемда басат го, ошондой эле басы айланып койдуңуз го спидой. Рахмат, болду. Эми упай жана 1-1 болгон оюн жыйынтыкталды. Кайсыл тарап жеңди? Жок, жюри чачат эми. Мына жюри. Жігіттердің hareket kılmanına öte kullandım. Aymanmay, üçöten özünün önörün gösterdi de. Uyalbastan, bırak divizeniyalar öte jaktı. Kızlar, üçöten birdeyi siyet kıp-kızıl giyip algan üçün anan en akırkı muzikalı özgöçe tanıdağın üçün men ten kılıp koydum. Ten. Emi, rahmat, jengiş bir tarafta olsun, jengiş bir tarafta olsun. Mına jigitler jеңсин дегендер кол чабасыздар, анан айымдар жеңсин дегендер кол чабасыздар. Кайсы тарапка кол чабуулар көп болгон болсо, ошол тарапка карабыз. Элден өткөн калыш жок деп коет меймандары. Жигиттер жакшы биледи, жигиттер жеңсин дегендер барбы? Стоп, мына без музыка убалы, без музыка. Жигиттер жеңсинби? Жигиттер анча биле албай калды, айымдар жеңсин дегендер барбы? Айымдар жеңсинби? Стоп, мына полчалар деле ниче болуп калды го. Токтом. Ага, жүрүм. Мына ал жака чыгын. Капитан командалар. Мына ал жака туруң. Сиздерден ким жакшы билет эле? Мына братандан кичине узун болуп калдыңыз да сиз. Болду, тамашалады дечи. Экоңуздар билейсиздер, сиз жакшы билесиңиз, жигиттер жеңет, сиз жакшы билесиңиз, айымдар жеңет. Все. Оюн жыйынтык калат. Дайырсыздарбы? Кандай өр коюп берейин? Мушташып кетпейли анан экоңдар. Мына ортодо дистанцияны сактап, бири-бириңизди тааныйсыздарбы? Болду, кошуналап окуйт. Баштадык. 1, кандай өр коюп берейин? 2, зарубежный. 3. Tamam, Валерочка. Опа! Стоп. Кайсыңыз жакшы биледи? Эко тең болду. Тең болуп калды. Жюри эжекеңизге рахмат. Бир белек берип койгон жюри эжеге. Бир белек бер. Мына белек сизден жюри болуп бергениңизге, апа барып коңуз. Белек. Анан Teң bolğan çıpandı 500'den bölüp beremi. 500'den дейт. Мынабы бүгүнкү тоюбузда конкурска чыкканда максат акча утуш эмес, максат тойдун көркүнө көрк кошу. Жана акча берем деп алдап койгон мен тамашалап койгом. Тамаша, эми той элердин атынан белектерди таркатып койгонго уруксат этиңиздер. Биз жигиттерге 3 белек берели, 3 белек алып келебиз. 3 белек. 3 белек. Эжекелер кетпей туруп, мына жерде эже гана. Эже туруп турбайсызбы мына? Белек мына сиздерге. Белек кабыл алыңыздар той элердин атынан. Анан мына жерде чындыгында кыргыздын жигиттери ушунчалык джентльмен болот деп айтылат меймандар. Мына мен суранбасам деле айымдарды сыйлап өздөрү белектерди берип коет. Мына ишенбесеңиздер карап туруңуздар кол чабып. Мына көрдүңүздөр, мына кол чабуулар барбы мына? Ушундай джентльмен жигиттерге. Эчет арымай ана бербейсиз бе? Дагы бир белек берип кой, дагы бир белек берип койчу мына. Эчеке өзүң эле берип койбосоң болбой калды мына эчеке. Мына белек эче, мына сизге. Болду, эми аласызбы мен берип атам го. Рахмат. Конкурсанттарга кол чаап коюңуздар, рахмат. Динара эчебиздин бүгүнкү ак өргөлүү болушу менен куттуктап, үйлүү болушу менен куттуктап, үй тойду куттуктап, жалпы коноктордун урматына, той элердин урматына алдыңыздарга бир таланттуу инсан чакыралы. Мүмкүн болсо таланттуу сүйгөн инсандар болсо кол чаап койсоңуздар болот. Кыргыз эстрада чылдызы Самат Уланбеков. Самат Уланбеков.
Ассалаумағалейкум, урматтуу жалпы кыргыз элим, амансыздарбы? Ана мен сиздерге келеке чыгарма болсун, ошол алган үйүңүздөр кут болсун, сиздерге бардыгыңыздарга ушундай жакшылыктарды каалайм. Келеке чыгарма сиздер үчүн болсун, эң алгачкы чыгарма, сагынам аттуу чыгарма сиздер үчүн болсун, каалаңыздар. Geçengsep özümdü Tamcı jar şayqap gözümdü Sağınamın Sağınamın Oylanıp sensiz duralbay Oyumdu senden buralbay Sağınamın Sağınamın Kaydasın, kaydasın, hazır kaydasın Kay jerde kандай jaydasın Salağa batıp sar bulup Oh sağındım seni sağındım Kabarın açıp arayın Karanın izlep tabayın Kaydığa batıp sar bulup Oh sağındım seni sağındım Sağındım seni sağındım Bu vakit ötse gün ötse Uykusuz sensiz gün ötse Sağınamın Sağınamın Ay жылып батып баратса Ağarıp жарыктанса Sağınamın Sağınamın Kaydasın, kaydasın, hazır kaydasın Kay jerde kандай jaydasın Salağa batıp sar bulup Oh sağındım seni sağındım Kabarın açıp arayın Karanın izlep tabayın Kaydığa batıp sar bulup Oh sağındım seni sağındım Sağındım seni sağındım Kaydasın, hazır kaydasın Kay jerde kандай jaydasın Salağa batıp sar bulup Oh sağındım seni sağındım Kabarın açıp arayın Karanın izlep tabayın Kaydığa batıp sar bulup Oh sağındım seni sağındım Sağındım seni sağındım Азаматсыздар чоң рахмат. Ана мен келеке чыгарма сиздер үчүн болсун, дагы эле болсо, бул болсо жаңы чыгарманын бетер ачары. Кечирчи аттуу чыгарма сиздер үчүн каалаңыздар. Geçirçi günülü olsun Gezinde barktay albay sen azapka salıp koysun Düşüncü günülü olsun Tüyü yok düşüktürgü canım seni salıp koysun Gün ölüm olsun ele gelin Cesensiz aylap yürüvereyim mi? Geçirmez çürük sendin Dardı çürük bendin Kal beni gülebileyim mi? Alıstan sülebileyim mi? Hal olup büyümeliyim mi?
Sızılıp yüreğimde Geçirmez yürek sende Darılıp yüreğimde Kalbine güle vereyim Ağızdan suyu vereyim Havlup yüreğimde Gün ölüm olsun ele gelimde Kesmiksiz oynap yüreğimde Geçirmez çürük sende Derdi yok çürük bende Kalbine güle vereyimde Ağızdan suyu vereyimde Havlup yüreğimde Самат Туланбеков, рахмат ырашылык білдірер. Сардатты меймандар, еме екінші сый табақтар қаталы бедештері жиналып қалды. Еме конкурс өткөрелі, бей баштайды ба? Бей болсын дегендер бір болчақ қоймастар бұл. Мына ол жерде жалаң айдачылда бір кафеге барғандар қол чабыды. Тамаша. Мына Динара Иченен Құдалсының атынан 3000 рубль демерчі болды меймандар. Конкурс өткөріп қойды. Конкурс өткөрелі, бей баштайды ба? Я. Я. Дегенде сізге де беріп қойды. Құрметті меймандар, сіздер аз тамақтанып болдыңыздар, ошол себептен мен сіздерді қайрадан бір 15 минут алып биге шақырайын. Биден соң конкурстарға қалу директорге кезек береміз меймандар. Барыңыздарды тойымыздың екінші би атырайына шақырасыз. Ежекелер беріңіздер. Дидарачы, стоп. Дарачаны жалғыздатпай, барымыз орталыққа биге шығалы. Еже билеңіз, мынау құрбылар менен билеңіз, құдалар менен билеңіз. Оң тарап, сол тарап, барыңыздарды биге шақырасыз. Майыстыр, ортада кетпеңіз. Құрбылар менен би баштайыз. Майыстыр, кетті. Дидарачы, билеңіз. Ağalar, bir başlayız. Olsun canım beyler, acayip ekin ne gider. Soğusun canım beyler, acayip ekin ne gider. Eleste canım kızımı, eleste canım kızımı.
Аман болсо кол чаап койбойсуздар туугандар. Тағы бір рет құтмады құшуан кереметке жеңістер менен урматтуу айымдар мырзалар, тоюбузга келген жалпы кадыр барды меймандар, тоюбуздун 3-чү бөлүгүн ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Эми ардактуу меймандар, бир жааматка калуу тилек микрофонду карагандан соң жагымдуу чыгармага кезек беребиз. Андан соң эки жааматка микрофонду карабыз, андан соң 3-чү сый тамак конкурс баштайбыз. Төрт тараптагы стол калуу тилекке чыгасыздар, ушул стол. Сырттан жүргөндөр жокпу? Барыбыз калуу тилекке чыгалы, ушул столго калуу тилек микрофонду караган. Керексиздер. Калуу тилек сиздерге карабыз, керексиздер. Келиңиз. Урматтуу мекендештер, коомдук кечиңиздер менен дереже Ассаламу алейкум, бүгүнкү тойдун коноктору. Ушундай эле тойдун ээси Нареже. Биринчиден сизге ден соолук каалайм, ишиңизге ийгилик каалап өтүп кетейин. Алган ак ордоң майлы сүттүү болсун, берекелүү болсун, экөөңүз 3 болсун. Ошол үйдө уул үйлөп кыз чыгарып, ошол үйдө ар дайым ушундай сизди сыйлап, урматтап, ызаттап, сиз үчүн жанын берип, сиз үчүн бардык нерсеге даяр болгон дос-жарларыңыз, тууган уруктарыңыз бардыгы жаныңызда кошо болсун. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик Нареже. Ар дайым жүзүңүздөн күлкү кетпей, урмат сыйыңыз ушундай адамдардын арасында булук болуп, сыйлуу болуп, ар дайым күлүп, ойноп жүрө бериңиздер. Сиздин артыңызда биз суукту тосуп, артыңыздын кызматында ойноп жүрө беребиз. Алган үйүңүз куттуу болсун. Нарежени сыйлаған болсыңдар, сіздер Құдай сыйласын. Нарежеге абыройыңыз көп болсын, калуу тилектер бары кабыл болсын. Биринчиден сизге ден соолук каалайм, ишиңизге ийгилик, кыздардын урматын көрүңүз, келиндеринин кызматын көрүңүз. Кудай кошуп дос-жарларыңыздын арасында ана болуп жүрө бериңиз. Болсундар көрүңүз. Да, кошумча сөз кечирип коесуздар, урматтуу туугандар. Бүгүн Нареже менен бүгүнкү ак өргө тоюна келе албай калган биздин өзүбүзгө улуу урматтуу болгон Назира эже менен Даяр эжебиздин атыбыздан дагы бир каалоо тилек ала келдик. Алар сиздерге ден соолук каалайт, ишиңизге ийгилик ошол эле сөз. Алган үйүңүз куттуу, майлуу, сүттүү болсун. Берекелүү болсун үйүңүз ар дайым. Ошол үйүңүздөрдө ушу меймандарыңыздар үзүлбөсүн. Ар дайым беспорядок болуп жүрө берсин ошол үйүңүз. Ошо Назира эже менен Даяр эженин атынан да куттуктоо кабыл алып коесуздар. Рахмат. Еще раз спасибо, Рахмат. Эми ардактуу меймандар, мындай кылалы, чото скучно болуп кетип атат. Чото мен байкап карап көрсөмчү. Мындай кылалы меймандар. Мынау той элердин атынан белектер, өзгөчө белектер, ашандан келген белектер туугандар. Эми ушул белектерди таркатайын. Жанатан бери калуу тилек арнадык, бийледик, тамактандык, эми кезек ырга келди, музыка чакырат. Стоп болгон жеринде сиздер улатып коесуздар, кайсы стол катурдаган болсо ошол столго белектер таркатып берейин. Даярсыздарбы? Орун алып алыңыздар сиздер. Баштадык. Таркатып берем меймандар. Той элердин атынан. Даярсыздарбы? Микрофон берилбейт. Олтурган жерде жанагы айтып коет кыргызда, бир каранмайды, бир кумалак бузат дейт. Бир столдо чалпы меймандар кол чабып, арасынан бир мейман кол ырдабай, мына нидабай болуп тура берсе, ал столго бербейм меймандар. Кайсыл стол биргеликте кааласа ордунан туруп ырдасын. Даярсыздарбы? 1, 2, 3 кет. Мен ортодо турам, кайсыл стол катурдаган болсо берем меймандар.
Qaysi stol muhtadaq bo'lsa bering. Ulandamiz. Stop. Bunday qiladi. Mana stol o'rnab o'ylab. Bunday qiladi. Buna bir jol stop bo'lgan yerda sizlar daysizlar buna komanda. Bir jol stop bo'lgan yerda sizlar daysizlar. Söyleshdik. Yok, hadi bir stop bo'ladi. Başladık. 1 2 3 ketdi. Birinchi bravo sol taraf. Başladık. Mınау stolda davayda. Mınау stol, екі stol finalga өтті. Екі stolda da tavız, екі stolun birisini belirtті berем. Ulandamız. Ulandamız. Ay çağırın. Екі stolda birisini. Aslanım gibi öyleyim. Oy, çıkıyor mu? Belek koymuş. Buna ırdamaklar belek alayım. Ulandamız. Sizlerge geldik. Buna ölçerde. 1, 2, 3, 4, 5 stol. Antenlerdeyiz. Mikrofonla vermeyin. Yanımıza açılmaz. 500 stoldan 200 stolun çıkarağımız 300 stoldu. Final ötkürüz 300 stoldur da qaysı stol muhtemelen olsa benim. Ulandamız. Gel birim. Ketті. Ürün alan çeklemezsin. Kırkın. Çıktılar size. Bağda ne oldu? Oğlum bravo geçirme bana çıktılar size. 4 stol öttü finalda. Ulan tamam gel birim. Stop. Kanal stol bu kidir bu. Bravo, iki stol aldılar. Bir çıta burada anlara verin. Ulandamız. Evet, 1, 2, 3 ketті. Stop, biz muzikardayız. Verdayız, ulandamız. Hava salkın tün ortası ay çarım. Göçürdük banarana aylanır. Ulan üçüne gördük niçe oladasın? Orçadan öyle. Tolu durdayız. Bu sigda. Stop. Now stop. Geçip baba. Ek stol kaldı. Ek stol. Daha birbirine alıp gelmesi yapmaya kaldı. Ben tanıştırma kalayım. Ben realiyim. Ulandamız. Koyelerin ardından. Niye çapan gözümü? Kaysılardan da aynı. Tata oğlum. Akman bölümden hayır. Akman bölümde. Akman bölüm. Stop.
қараймын, мыналардың барын атын сен жауып отырсың. Мынау меймандар той ұсталға қарай олатамыз. Мынау Динара және тағылып жүресің. Сен біреді апалар осы кешекелері сұраптын. Мынау стол қалы тілеге керексіздер. Мындай қалады. Азыр бір қырғызша мындай жақсы билей тұрған өр қой. Мынандай орныңыздардан тұрасыздар мындай. Айланып билеп мен жаныма келесіздер. Шегештік. Бүгін той. Бүгін қайталаңыз көзірмен. Баштадық. 1, 2, 3. Моторлар емі қызым. Емі, ардақты меймандар, мүмкін болса кереңіздер, қызға, нұсқа, қалу тілек арнайлы себептегенде алдыда сөйлейлік дағы 5 стол бар меймандар. Ошол себептен алдыда ырчылар бар, меймандар, конкурстар болады, сыйтамақ тартылады, дағы бір билешіміз керек. Ошол себептен уақытас қызға, нұсқа, қалу тілек арнайлы. Кімден баштаймыз? Çoğunlardan. Bir ağız söylüyorsun, biz koşulağız deyip gelin sana. Bir kadar balına çıkağız. Hamdenize dedeyiz. Bugünkü Kuday'dın kutlu gününde vardığımız öğü oturağız. Karındaşımızlara üylü oturuşu, üylü kutlu olsun. Karayım şu üylerde toylar olsun. Üylü kıskan bizler. Kuda kalırsa. Ошол биз делебиз. Бизда кыска сөйлөйт элек. Улантып. Чайдыр султан атат сизге. Ушундай изди куттуу жакшы үйлөрдөн болсун, ниетиңизге жеттиңиз. Балдарды үйлөп, үйлөрдү кылып, ошол жерге Kudamız biz daha barıp kızmak kılaylı. Rahmat diyeceğim, rahmat. Tamamsa. Kontuktayız. Gereksizler, bereklerden karada dilek çalışıp olalım. Siz söyleyeceğim, gereksiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men tanışkanımdan, men gelinçeki tanışkanımdan çok kuançtağız ece. Men tanışkan İlyas Akılar çok rahmat. Çok kuançtağız, men tanışkanlar. Onlar kısmı umatsızın görüp, konuluğunuzu, dastandım, umatsızın görüp daima yüzde jakşı günler bolup жүрөсүн ece, daima toydur жүрөөрүн. Daima ушундай биздин алдыбызда жаш болуп, жол көрсөткөн сыйлуу урмат эжелерибизден болуп жүрөрүбүз эже. Алган үйүңүз бүт болсун. Дайыма тойлор болсун үйүңүз эже. Сиздер айткан, коноктор айткан баардык сөздөргө кошулабыз. Баардык берген баталардын баарыдай кабыл болсун. Rahmat, rahmat kerексиздер. Мына көрдүңүздөр, мына көп жамаат сүйлөгөнгө эч ким да кол чаппабайт. Кыска сүйлөсөңүздөр, кол чабат. Рахмат, бар болуңуздар, калуу тилек кабыл болсун. Ар бир айтылган калуу тилек Кудайдын кулагына түздөн жетип кабыл болсун деп ниет кылады. Ушул жамааттын атынан аккордеондун коштоосунда агаларыбыз сурап жатат меймандар. Бир татып коелу. Мүмкүн болсо талантты сүй. Саламатсыздарбы. Mına şu bugün 3 gün oldu. Emin olsam şu WhatsApp'tan bir пригласительный gelip olan iken karasın şu genel arkadaşım senin bir tuğla günün olsa ya ve izlemişlerim var ne gibi iyi gücüne delegelerin niyetine bana üye alırsın senin bu an içinde bölüşkeni gelip şu kitap ayavay senin o ilgili geçkenliğini anda geliyor ve biz şu parçayla bölüşelim de geliyor oturağız. Şu üyün kutlu olsun. Yaşlılıklarına
ушундай да канча адам отурса ушундай ар бирин сенин үйүңөн чай ичкен нерсе этсин. Кудай кааласа ушу уулдарың үйлөп ошол жерден жакшы күндөрдүн ээси болуп жүрөм. Анан бул конверт жок болот, бирок сага ушу кала турган ушу сен суранып, сен жакшы көрүп жүргөн мейли бир да беттей деп эчтим ушу сенин сурагың боюнча кусалып деп эрдеп берейин. Ал эми бир жагымдуу чыгармага кезек берели, андан соң жалаң гана каалоо тилектерге кезек беребиз. Сүйлөйлүк меймандар, сыртка чыкпай орундуктарды толтуруп отуруп бериңиздер. Мен кайрадан алдыңыздарга суроолор боюнча кайрадан Самат Уламбеков. Ол чыгарыңыздар меймандар. Самат Уламбеков. Чаңырбат, дайыр жол құтманды ұшуа кетіңіздер мен. Қардаты меймандар, барлығыңыздар ұшындай тойларды болсын. Қырғыз елінде аманшылық болсын, тыныштық болсын. Кейке чарма қайрадан сіздер үшін болсын. Қалағыңыздар, еме саға ем болын алды шарма. Kokusundan çoluktum, kömürümdü oruttum. Karayladım tarımdı, kayrasadım. Kapısından geziktim, kaydan bilip sezittim. Karelimdi caşladı, nege taşladı. Nege oy. Ay buldum gün buldum, şark buldum gün buldum. Ben yarım geçildim, yedi sağda kim buldum. Benim ayım sen buldum, bir terkibin buldum. Raymalım geçildim, yedi sağda kim buldum. Sağda sağda oy, sağda sağda.
günüm düşürdün Mağa bottun Alın kanım gül böksün Değil açan gül döksün Tohtoğulday boz dostum Nege bildeysin Nege oy Ay buldum gün buldum Şark buldum gün buldum Danyarım dikildik Yeni sakin buldum Begim ayım sen buldum Bildir gidin buldum Raymalım dikildik Yeni sakin buldum Sana oy Ay buldum gün buldum Şark buldum gün buldum Danyarım dikildik Yeni sakin buldum Begim ayım sen buldum Bildir gidin buldum Raymalım dikildik Yeni sakin buldum Sana oy Жолопат эки чабар кайрадан калганыңыздар сиздер үчүн кетсең кете берет чабар калганыңыздар Kulak çal. Devletçiler katlatta. Gelingizler. Hey, tabağınızda damda olsun. Sözümdü çemda Ömrümdü men sana arna Adaşımın men seni danda Canımdı kıynam Çalımdağa söyündüm orada Gidesin bir sensindir Burhan Gitsin gitme Yüzüm suyunerse başka Siz dağlardan özgür hakkım yok Varsan
Самат Туланбеков, рахмат. Улантала эме жалаң гана каалоо тилектер арналат. Мен каалоо тилекке ушул столду чакырам. Андан кийин биринчи стол, экинчи, үчүнчү столдо даяр турасыздар. Каалоо тилектерди баштайбыз. 3 шаматка каалоо тилек микрофону кырабыз, андан соң конкурс өткөрөбүз, ыраазычылык сөз бата тилейбиз. Келиңиздер, барыбыз биргеликте каалоо тилекке чыгабыз. Келиңиздер. Батты болған Озын Динараның үй тойына жолшылысқа белек алып келіп қойылмызға мағет алып келген қадырлы қонық тойға ассаламу алейкум дейбейсің. Elini açtı, gözün açtı, gülüğün sözünden düşmanları bulgan bir ara ağırının mutlu olsun. Досым, Кудайым ушул үйдөн алтын кашыктай болгон уулдарды, күмүш кашыктай болгон келиндерди тарбиялап өстүргөн. Ылайым эле казаның оттон түшпөй, чайнигиң чоктон түшпөй, уулдарың аттан түшпөй, келиндериң сени тактан түшүрбөй, кызматыңды өтөрсүн. Достукту сактай билген, нам тузду актай билген, хан кызындай тек сүйлөгөн, бей баласындай бек сүйлөгөн, неберелерди, чеберелерди ушул куттуу үйдө өстүрө бер. Динара, сен бактылуу инсансың. Анткени маңдайымда Аяш ата, Аяш энебиз, аска тоодой болгон агаларың, сырдашканга эже сиңдилериң, өйөк болчу уулдарың, жүлөк болчу дос жарларың бар. Үйдүн буту, төрдүн көркү аялзат, бүт мактоолор бүгүн сага жарашат. Ушул тойдон кешик тарткан инсандар бардык сага жакшылыктарды гана каалашат. Ал өргөн кут болсун досум. Бала ыйлап, небере эрчитип, эриңдерин жакшы чыгып, сага дайыма ушул чайын берип, колуңузду жакшы келиңдерди чыгарып. Недем ошол эсбол болсун депчиде, болсун, дайыма козгоркон чайды эсбол болсун. Hörmətli Dinar эже, ağırgönüz көп болсун, акчылык үй болсун, бүгүнкү айтылган бүт каалоо тилектер бардыгы аткарылсын, орундалсын. Рахмат. Рахмат. Тамак жеп атасыздарбы? Тойлор куттуктайбыз. Рахмат. Тамагыңыз артаттуу болсун, бирок ошол столдон кечирим суроо менен биргеликте сиздерди чакырып уруксат этиңиздер. Каалоо тилек сиздерге карабыз. Каалоо тилек келиңиздер. Тамагыңыз артаттуу болсун. Аны эми ардактуу меймандар сиздер орун аласыздар, куттуктап болгон соң. Бул тарапка турабыз, бул тарапка эчеке. Эче. Бул тарапка туруңуздар. Бул тарапка. Каалоо тилектер кабыл болсун. Каалоо тилекти баштайбыз. Кимден баштайбыз? Мүмкүн болсо кыска нуска каалоо тилек арнайлы. Кимден? Келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Динара эже, ушу алган агырдоңуз куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун. Ар дайым ушул агырдоңузда жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Бул азыркы алган агырдоңуздан дагы чоңураак агырдоо алайбыз. Иштериңизге ийгилик. Ар дайым ушу жакшылыктарыңызда, тойлоруңузда көп боло берели.
жакшылыктарды досуңуздардан Кошулушат рахмат бар болуңуздар. Рахмат. Азаматсыздар, ушундай кыска нуска сүйлөсө, эң сонун. Биз баарына жетишебиз. Эми чындыгында. Рахмат. Чындыгында бүгүнкү тоюбуздун эң негизги максаты бир гана жакшы калуу тилектер меймандар. Ар бирин айта бергенден эмне, чындыгында бир жамааттан бир адам сүйлөсө, баары жетиштүү болот деп ойлойм да меймандар. Эми экинчи стол кабыл тилекке чыгасыздар, андан кийин сиздер, андан кийин конкурс баштайбыз. Конкурстан соң батага тилейбиз, батадан соң танса тилейбиз. Келиңиздер, экинчи стол. Сиздер төрт тарапка барып, сүрөткө чыгасыздар, калуучулар. Üçüncüler отдельный mi? Üçlüler отдельный çıkar. Tamam. Kıska, kıska, gelingizler ulatağız. Idealdan uyunuz olsun, kutlu bayramda üylörden olsun. Oşu uydu, baldarınız uydup, nevire zıtlarını. Rahmat. Emi, gelingiz. Бүгүнкү кеченин катышуулары ошол силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биринчиден эрежеми сыйлап ушул убактыңыздар бөлүп келип отурасыздар. Ошол себепкерден эреже ушул абыйыңыз кут болсун, жакшы үйлөрдөн болсун. Ар бир адамга эле насип эте бербейт. Чоң ушул нерсе күтүп отурасыз. Ушул үйлөрдө мындан калса ушул балаңыз үйлөр ошол үйдө кызмат кылалы жакшы сыналарыңыздар менен ушул бирге бололар, э? Nasip olsun. Rahmat. Akırkı. Almasınlar, hoş geldiniz. Enerji, Allah'ın ömrünüz kutlu olsun. Allah'ınızdan umut sayın görün. Söyle almaya kettim. Yaxşılıklar köp olsun deydi. Va'dalar, geldiniz. Rahmat. Tilekdaş bolsa barız. Qutlukdaymiz. Rahmat, rahatçılık dileriz. Aman bolыңыздар. Toylar bolsun. Эми Динара айымдын классташтары бүгүнкү тоюбуздун эң акыркы калуу тилеги. Ушул жаман сүйлөп болгон соң биз конкурс баштайбыз. Андан соң бата тилейбиз, батадан соң калуучулар үчүн таанысым. Кимдер? Биринчиден Çoğaman iyi kutlu olsun dostlar. Yaxşı uylar. Kutlu yaşın çok yaxşı günler olsun ha. Bunlar uylar. Bunlar nevere gör. Sigor degan. Az daha hızlı bildiğiniz var ama kabul alıp olsun ha. Kara, uyguluk bolsun da son barımız. Özümüz algандай suyunodabыз, sen uydu bolганга бүт классташтар suyunodabыз, Москвада досубуз үйдө болду деп. Ошол үй майлуу, куттуу баяндуу жакшы үйлөрдөн болсун. Ушул жерде коноктордун баардыгы чай суу узаткан, э. Ушул жерге келген коноктордун баардыгына жугуштуу болсун, баардыгына ушундай үйлөр насип этсин. Ошол сенин үйгө бакталай калабыз, ушу тойлоруңдун башы болсун, мындан кийин көп тойлор болсун ошол үйдө. Анан дагы айтып коеюнчу, классташтардан Ильяс, Муктабектер беймесесин берип жиберди, анан өздөрү келе албай калды, аракет кылышты бирок, э. Дагы бир күн үйүмө барганда, Кудай калса чогулуп барабыз.
Келген қонақтар, мен мына жерде отырып бірдеңені естідім де, Динара мектепте оқып жүргенде барып қаратылы арча сұлу қыз еді. Бірақ ошондо біз жаңа кадрга чыгып мал кайтарып жүргенде бұл Динара қой қайтарады эле бир топ. Анан койчунун колунда эмне болот? Таяк болот да. Динаранын колунда китеп болчу эле да. Айым ошо китепти окуп карап жүрүп дагы анан мен ойлойм да, сен көп нерсеге жетиштиң да. Эгерде Кыргызстанда болгондо дагы көп нерсеге жетет эле. Бул анча адамдын колунан келе бербейт да, бурие бербейт да. Бул Россия дүйнөнү дүңгөрөткөн өлкө да. Москвага ушундай учур болуп туруп калуу анча насип ете бербейт. Динара сага ушул үйүң куттуу болсун, берекелүү болсун, денсаулыкта бол, ооруга сыркаба дайыма жакшылыкта жүрө бер. Силерге да рахмат. Көп окугандын колу узанга жетет деп койбойт меймандар. Ушундай сөз бар меймандар. Чындыгында агабыз айтып кетти, Динара айым кой кайтарып жүргөн кезде да колунда китеп болчу дейт. Ошол китептин артынан ушундай чоң ийгиликтерге жетишип жатат дейт. Сыйлык Динара айымдын кудасы. Мен жана тамашалап атпадым беле. Токчулуктун белгиси агабыз депчи. Ошол агабыздын атына кол көтөрүп койчу ага бүгүндө. Кол көтөрүп койбойсуз бала. Демир чагабыз. Демир чагабыз 3000 рубль акчалай сыйлык. Конкурс коюлат меймандар конкурска. 3000 рубль акчалай сыйлык. Жалаң гана айымдар үчүн конкурс өткөрөбүз. Эми убактыбыз бада тилеш керек меймандар. Андан соң тансалабыз, бийлейбиз. Мына олтурган жерде кат ышкырган айымга бет таштайбыз. Айымгабы? Айымдарга. Кат ышкырган айым. Мына эркектер ышкырса тышсын казын. Айымдар үчүн олтурган жерде кат ышкырган айым чыксын. Келиңечи. Кофтам бар, кийип аларым айым. Олтурган жерде кат ышкырган айымга я ышкырылганда чыгабыз. Барбы жокпу? Эркектер ышкырса айрымы албай калсын. Bir ayım çıktı. Daha var mı? Kim çıktı? Siz yürüyorsunuz. 3 ayım oldu. Buna Kudavus'un adından 3000 ruble. Akçalay sınırlık. 1, 2, 3. Daha var mı? Oturganlar ne çıkartasın? Otur. 1, 2, 3. 3 ay menen başlayız mı? Opera vitası dayarlap tur. Emi 3 ayımda ışkırtabız meymandarım. 3-cü orunda algan rahatçılık bildirip orun aldırabız. Anan en mıktı ırdalanға 2000, 2-ci orunga 1000 ruble, 3-cü orunga rahatçılık bildiresiz. Mına eceden çıktı? Çıktınız mı? Жоқ. Mına жаққа келесіздер. Мақұл, келіңіздер. Алдыға шығып қойыңыздар, келin. Алдырақ. Мықты шығыраңа сразу берем. Кімден баштайлы? Мына елден уялғандар теттері қарап, мені қарап ұшқырса да не бұл өрі. Ұштады. Мына ұстыл. Başlanalek. Mına men mikrofonda sıkıntı var. Ders mi? Başla. Stop maestro. Başla Ece. Başla. Handan oldu. Ece canım ne olacak? Aduh, anam niye çıktınız? Rahmat, orun alasın. Rahmat. Dayarsız mı? Mına Ece otup gidet azı bir olsa. Uverin diye bana Ece. Mına kolun emez butun salıp çıksa da ne olur? Kıskansa ışkırsa oldu. Серьезно ты ышкырып қойып Оқшашты? Başlan mı? Başlan.
Мына жака турыңыз. Даярсызбы? Эче бул тарапка турабыз. Кандай сезе жасыппы? Баштап. Kimisi çekti? Birinci mi? Başından bir de dışkırtan yok aradan. Başlayız. Bunu sizdeki cana sürdüm. Ya. Buna sponsordan sorayım, sponsorcu. Kayra baştan başladı. Buna 3 ayım tek mıhtı ışkırıp koydu da benim tek. Akır kışkırganlığa vereyim. Demirçiğe vereyim bana. Geçeyim, buna oturma, gelin geçeyim. Toktap durun, buna ışkırgan oyun oldu, bitti. Prosta repetisiya oldu, buna жаққа тұрmayacağım. Oyun ең başladı. Buna opera, vitastық opera, buna dayar mı? Жоқ mu? Рахмат. Анда Демирчи ағауыздың атынан мынау апауызға 1000 рубль беріп қойса, 3-ші айым танып қалбасы мынау 3000 рубльде 1000 рубльде беріп қойдық. Тұра олау мен онда. 2000-ге кімді майда бардық? 2000 майдала беріп қойыңызшы. Мына Москвада мекендештердің тіліменен айтқанда азыр 3 айым шықты, бірден ышқырды, 1000 рубльден подработка алып кетті. Құдауыздың атынан Демирчи құдауыз болды, рахмат, разышылық білдіресіз. Таланттың барымнан жоқты тұрмайым. Құрматты меймандар, Демирчи олып берген құдауызға, Динараченің құдасына бір қол шағып қоймайсыздар. Ардақты меймандар, тамағыңыздар татты болсын. Аран, мынауында Қырғызда бер жас сөз бар меймандар. Мына өзім шығарған сөз бар. Қырғыз айымдары иманды, арасындағы иманды мынау жерде апауыз отырады. Апа, сіз шақырып қойға рұқсат едім, келің апа. Мынау пайғамбар рұқсат, мен жаныма келіп беріңіз, қол шағып қойбайсыздар меймандар. Чында апам көргенде болып кеттім, туғандар чын айтам. Мына Башқұртстан, ширатқанда өшіп тұрсаңыз. Қырғызстаннан келдіңіз папа? Қырғызстаннан келді, қол шағып қойбайсыздар меймандар. Анан апамызды көріп, мен апам көргенде болып кеттім да меймандар. Москвада жүрер, апамды сағындым туғандар. Ошол себептен мындай кылалы апа. Мені құшақтап екі бетімен өйіп қойбайсыз, папам өпкенде болып кетсін. Мынау жерде конкурс өткөрбейле меймандар. Мынау Динара айымдың құрбыларының атынан ең мықты белек ушул апабызға ұйғарып қойсам болобу? Мына белек апа, өзім алма беріп жүрмін. Бар болдым. Москва келгеніңізге қанша болды? 5 ай болды ғой. Москва емнесі менен жақсы сізге? Небере қарап отырам, небере қарап отырам. Апа, bir сұрақ, милиция қармады. Қол шағып қойыңыздар апаңызға. Небере еркелетіп, үйдің төрі болып отырған қандай ғана бақыт. Ушындай бақыт әрбір аяз атынан айсып етсін деп ниет қылып қойдық. Келіңіз, жүріңіз апа. Берек сізге. Мына Динара еченің құрбыларының атынан белек. Қырғызстанға алып кетіңіз. Берек алып қойыңыздар. Ардақты меймандар, мен сіздерге уақыт берейін. Мүмкін болса сіздерден сұрана тілем, сыртқа шықпай тұрсаңыздар, себептігінде саналы минуталардан соң бата тілейбіз. Ошол себептен сіздер тамақтаныңыздар,
сүйлөшкөнчө баарлашканча пакеттер таркатылды. Пакет операциясын баштаңыздар. Пайгамбарыбыз айткан экен, жегиле ичкиле ысырап кылбагыла деп. Сиздер пакеттерге салгандан тартынып таштап койсоңуздар, тейлөөчүлөр мусорго ыргытып, убалы Динара эжебиздин үй бүлөсүнө тийип калбасын меймандар. Пакеттерге толтуруңуздар, үйдөгүлөргө тойдон кеши осы этиңиздер. Пакет операциясы токтогондон кийин бата тилебиз, батадан соң биге тойбой калгандар үчүн бир аз бий кылып беребиз, тоюбузду жыйынтыктайбыз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Урматтуу меймандар, эми орун алып бериңиздер. Мен той ээлерин Динара эжем чакырайын, жаныма ыраазычылык сөз арнасын. Динара эже келиңиз. Меймандар, орун алыңыздар. Максат ага келиңиz. Максат ага келиңиз. Меймандар, орун алыңыздар. Төрт минуттага пакет операциясын токтотуп, кашык, вилка, тарелканы жайына коюп, тыгыратпай, шыгыратпай, барыңыздардын көңүлүңүздөр рюмкаларды жайына коюп, барыңыз тыгыратпай, шыгыратпай, 4 минуттага ортолукка көңүлүңүздөрдү бурайын меймандар. Бүгүн той кимге жаккан болсо, бүгүнкү чайылган ак дасторконго кимде ким ыраазы болгон болсо, Динара эжебизге кимде ким ыраазы болгон болсо, ыраазычылык иретинде Динара эжебиздин урматына 10 секунд кол чаап коюңуздар. Ардактуу меймандар, аткан көндөн батканы бар, учкан куштун конор жери болот. Ар бир иштин башталышы жана аяк болот деп коет меймандар. Мына ошентип бүгүнкү тоюбуздагы, үй тоюбуздагы эсен аман өз соңуна келип жетти. Ардактуу меймандар, мен ар бир тойда айтып келем меймандар. Тойдун кандай болушу той ээлеринин пейилине жараша болот деп айтып келем меймандар. Чындыгында той ээлеринин кандай адам экенин билген келсе, анда тойго келген адамдарга карап бил деп коет. Мен ойлойм бүгүн Динара эжебиз дагы эң мыкты той ээси, тойго келген адамдар дагы эң мыкты. Себеп дегенде көпчүлүк тойлорго салыштырмалуу бүгүнкү тойдо менде мас болуп калгандар жок меймандар. Менин жиниме тийип микрофон талашкан эч ким жок меймандар. Демек той ээлери, тойго келген адамдар эң мыкты. Ушундай мыкты элдин урматына, маданияттуу элдин урматына менден сиздерге низкий поклон. Бар болуңуздар меймандар. Эми ардактуу меймандар, бир гана максат, бир гана тилек кылып, ак дасторкон чайып, барыңыздардан ак бата тилеп, максат кылган той ээлерине микрофон ыйгаралы. Тагыраак айтканда Динара эженин агасы Максат агабызга микрофон ыйгарайын, ыраазычылык сөз арнасын. Ар бир конокко ыраазычылык келиңиз. Урматтуу коноктор, мына той ак тойдагы аягына чыгып атат. Биринчиден ушу сиздерге чоң рахмат. Мына азыркы Тамазамал айтып өткөндөй, Рыспек айтып өткөндөй, той ээсине жараша коноктор келди десем жаңылышпайм. Купулга толгон аябай сонун коноктор келди. Сиздердин баарыңарга рахмат. Ушу айрыкча мына ушул келген коноктордун баарына рахмат биринчиден. Экинчиден ушул жерде мына карындашымын досторуна рахмат. Ушул жерде тигеден туруп кызмат кылып, жегилин жерден орун колдон алып дегенде силерге чоң рахмат.
Анан жалпы эле баарыңарга рахмат ушу келген кадамыбызга ыраазы болуңуздар. Анан ушул жерде турган биздин чечен Тамада Өзбек сага рахмат, чоң рахмат. Кызмат кылгандарга баары рахмат. Ушул жерде кызмат кылып аткан мына ушул жайдын кафенин кожоюндарына, кызмат кылган кыздарга баары рахмат. Ыраазыбыз. Ошол эми бул ыраазычылык болду. Андан кийин батананы беребиз да. Анда Динара сен да өзүңдүн бир ыраазычылыгын айтып койсоң. Рахмат. Тамада болуп кетейин дедиңиз го. Тамаша. Ардактуу меймандар, бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Кыргыздан бир жакшы сөзү бар. Сөз кадырын билбеген инсан өз кадырын билбейт деп айтылат меймандар. Керегисиздер катуу тийсе кечирим сурайын, бирок кадырды сактап, тынчтыкты сактап коелу. Анча-мынча меймандарыбыздан кечирим сурайын. Биз ыраазычылык сөздү улантабыз. Динара эже келиңиз. Рахмат барыңыздарга келгениңиздерге. Анча кемчилик болсо кечирип коесуңар. Рахматтан башка сөз айта алмайм. Баарыңарга таасим. Эми ардактуу меймандар, баарыбыз Омин деп алакан чаялы тоебуздун көпкө болуп отурган чоң энелерибизден бата тилейли. Апа, келиңиз апа, ош отурган жерде бата бериңиз. İştigen işine bana ben soğuk Allah Teala bana üstüne versin, bereket versin. Amin. Amin. Allah'ın sözü olsun, zum olsun. Ve işte koşunağız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun dep niyet kılalım. Rahmat, çoğun evizge rahmat, razışılık. Bir batağız, iki batağız az dep koyun meymanlar. Dört tarafta daha bir apağız olup durat. Çoğuk olsun, daima Allah'a konusunda Dinara'da bir yol uyum mahallesi olsun. Dilegen oymasın. Amin. Sağlık durmuşlar meymanlar. Geçirim sura bul Peygamberimizin suymençülüğüne toy kılgan bari düşüne toy kılmagan tarınat dep koyun meymanlar. Bugün Dinara Cevizleri birisinden getirilgen gemçilikler bolsa, teylöçülerden çalpı, Issıkköl toyxanasının emgek çayamatına getirilgen gemçilikler bolsa geçirim surayбыз. Öz ubagында çayын berip, öz ubagında tabagын sungan, sizler üçün kızmat kılgan Issıkköl toyxanasının emgek çayamatına rahatçılık kol çaya koyuңuzдар meymanlar. Bugünkü gün ertenki tarih dep aytılат. Ömürдү şerik kılıp tasmaga alıp жаткан оператор жигитке rahatçılık kol çaya koyуңуздар. Rahmat, barımızды şanға bölüp, biletken muzikant жигитке rahatçılık kol çaya koyuңuzдар. Эми бүгүн жамандыр же жакшыдыр сиздердин кызматыңыздарда Ошо областына караштуу Куршак жергесинин колуна өзүңүздөрдүн оолуңуздар 27 жаштагы жаным Рысбек Султанов болдум. Менден кетирилген кемчиликтери болсун, алдыңыздарда ийгилик кечирим сурайм. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Динара эжебиз уулдарын үйлөгөндө көрүшкөнчө, пока-пока. Сак саламатта калыңыздар.